Tanja, čuli smo kako će to biti na fakultetima kada su pripreme u pitanju i hvala ti mnogo na svim ovim informacijama. A zbirke zadataka za pripremu male mature namenjene učenicima 8. razreda dostupne su u prodaji i važan su alat u pripremi za završni ispit. Ove zbirke obuhvataju zadatke iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike kao izbornog testa i u potpunosti su usklađene sa nastavnim planom i programom. O značaju zbirki i ulozi u objektivnom vrednovanju znanja učenika razgovaramo sa gostom iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, doktorom Milanom Gromovićem. Dobroveče i dobrodošli u naše razglednice. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, nove zbirke ste nam doneli. Koliko se one razlikuju u odnosu na prošlu godinu? Evo konkretno. U pitanju je jedan pozamašni izdavački poduhvat, ukupno 27 zbirki zadataka iz srpskog, odnosno jezika nacionalnih manjina, matematike i izbornog predmeta. To je istorija, hemija, geografija, fizika, biologija. Razlika u odnosu na prethodnu godinu, evo to je, da kažem, izdavački poduhvat Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i prosvetnog pregleda, koji je zapravo tradicija i svi su navikli u stvari da se negde posle Savindana te zbirke pojave u javnosti, da stignu u knjižare i da tradicionalno učenici mogu drugo polugodište, učenici 8. razreda, da posvete pripremnoj nastavi, kako individualno, tako sa svojim nastavnicima. Mi smo ove godine potrudili smo se da malo poranimo, pa nije u nedelji posle Savindana, nego u nedelji pre Savindana smo ih objavili, da učenici dobiju još malo vremena za pripremnu nastavu. Razlika je u tome što svake godine Zavod za vrednovanje zapravo okuplja tim vrednih nastavnika iz osnovnih, srednjih škola, sa univerziteta, koji su stručni, dokazani stručnjaci u svojoj oblasti, kako u teoriji, tako u praksi, koji rade zapravo na novim zadacima koji se uključuju u same zbirke. Kad pogledamo svih 27 zbirke, otprilike do 20% u proseku je novih zadataka. Dobro, prilično jeste obimno. Sa druge strane, koliko će se ovi zadaci koji se nalaze upravo u ovim zbirkama naći na samom ispitu, odnosno na maloj maturi? Nijedan zadatak iz zbirke kao takav neće se pojaviti kao duplikat na završnom testu, već je u pitanju sličan tip zadataka, slični zahtev. Ima nekih zadataka koji nisu u potpunosti slični kao na završnom ispitu, ali metodološki, funkcionalno su jako značajni za pripremnu nastavu. Tako da učenici u stvari iz zbirki zadataka pripremaju se, dakle, za završni ispit, ne u smislu da sada uče napamet same zadatke, formulacije i tako dalje, pa da im se pojavi jedan duplikat, odnosno isti takav zadatak. Naprotiv, uče da uče, odnosno pripremaju se za viši nivo obrazovanja, za srednjoškolski nivo obrazovanja koji donosi nove izazove, nove zahteve, tako da je važno da se pripremna nastava sve ovo prođe i tekako i da se zapravo već krene na vreme. Tako je. Jedna od novina koja će se desiti za nekih mesec dana jesu svakako i testovi koji su zapravo bili u nekim ranijim godinama, u koje će sada mali maturanti takođe imati uvid i takođe na taj način će moći da provere svoje znanje i, što se kaže, da vide gde su i kako su sa znanjima. Tako je. Ministarstvo prosvete Republike Srbije tradicionalno organizuje sa Zavodom našim probni završni ispit. Ove godine će biti krajem marta, 28. marta, ali sada će učenici imati priliku da, kao što su ove zbirke zadataka, bit će i zbirke testova sličnog formata, gde će moći da organizuju na času pripremne nastave sa svojim predmetnim nastavnikom ili individualno ili u nekom timskom radu sa drugarima zapravo još probnih ispita, da testiraju sebe i da prosto vide na kom su nivou znanja. Tako da je ta zbirka testova također značajna, uskoro će se pojaviti. Nismo ih objavili u isto vreme kao ove zbirke, jer prosto uvek krećete od zbirke zadataka, pojedinačnih zadataka, po oblastima, po standardima, odnosno po nivoima. Učenici to već sa svojim nastavnicima počinju već sada da vežbaju, a tek recimo posle mesec dana kreću prva testiranja. Tako da je to pravi trenutak kada se pojave zbirke testova da počnu i da se primenjuju. Što možda jedno od
važnih pitanja za svu onu decu, tačnije male maturante koji se neće pripremati sa svojim nastavnicima, već su odlučili da to rade potpuno individualno i da to rade sami. Da li u ovim zbirkama se nalaze rešenja i objašnjenja konkretno zadataka? Mislim da će se svi maturanti pripremati sa svojim nastavnicima jer je pripremna nastava obavezna u svim školama i jako je važna. I sama redovna nastava često komunicira ne samo sa zbirkama zadataka, nego sa završnim ispitom. Kontrolne vežbe iz navedenih predmeta su često, bar neki njihovi delovi podsjećaju na završni ispit i to je zapravo primer dobre prakse. Nije dobro da kontrolna vežba bude potpuno drugačije koncipirana u odnosu na završni ispit kada je metodološki aspekt u pitanju. A što se tiče pripreme individualne, jako je zahvalna i sama zbirka jer ima i standarde obrazovnih postignuća navedene, odnosno učenik ima zadatke po nivoima. On može da rešava osnovni, srednji i napredni nivo, hronološki naravno, što je najbolja praksa, i može zapravo na taj način da osjeti kako određenu oblast iz određenog predmeta, kako ju je savladao na osnovnom, na srednjem, na naprednom nivou. Ima naravno rešenja, odnosno rezultate na kraju, tako da može da uvek proveri da li je njegov postupak, odnosno samo rešenje, da li je ispravno. Mogu li se učenici potpuno osloniti upravo na ove zbirke i što se tiče nekih statistika, šta je ono što je potrebno, znam odgovor, ali vas moram pitati, što je potrebno za prolaz na samoj maloj maturi? Naravno da učenici mogu da koriste i udžbenike i dodatne materijale i zapravo sama živa reč nastavnika je nešto što nijedna radna sveska, nijedan udžbenik ne može da zameni. To je najvažnije. Podrška roditelja, odeljenskih starešina, pedagoško-psihološke službe u školi, profesionalnog orijentiringa u školi i tako dalje je jako važna. I sve je to zapravo priprema za viši nivo obrazovanja, a ne samo priprema za završni ispit. Tako da učenici koji se individualno pripremaju mogu naravno mnogo toga da urade, da nauče. Učenici koji se na pripremnoj nastavi pripremaju intenzivno kroz zbirke testova i zbirke zadataka sasvim dovoljno mogu da nauče i da... Znate, jako je važno i velika je odgovornost pred njima u 8. razredu. Zaista su mladi da bi uticali na velike odluke. Doslovce stres koji se pamti ceo život. Tako je. Slažem se. Sećam se ja tog stresa i upisa u srednju školu, ali to je realnost. Od jednog boda zavisi da li će učenik 8. razreda upisati prvu želju, odnosno prvu srednju školu sa liste želja ili drugu, treću ili neku narednu. Tako da nije isto provesti naredne 4 ili 3 godine u školu koja je bila na prvom ili koja je na nekom sljedećem mestu na listi želja. Tako da zato na vreme, krećemo i sa pripremnom nastavom u školama, zato na vreme učenici dobijaju ove zbirke i prosto ima dovoljno vremena. Biće prilike i za probno testiranje u martu. Evo samo da spomenemo šta je ono što obuhvata sam izborni test. Izborni test, to je u stvari jedan od ovih 5 navedenih izbornih predmeta i tu je jako važan sam odabir tog izbornog predmeta koji su učenici imali u decembru, a imaće i mogućnost da se predomisle, da ponovo izaberu izborni, čini mi se u prvoj nedelji aprila posle probnog testa. Ako učenik izabere po senzibilitetu ono što smatra da najbolje zna, recimo ako je to geografija, fizika, hemija, ili ako se konsultovao sa roditeljima, sa pedagogom, psihologom, predmetnim nastavnikom i doneo zajedno sa njima tu odluku, onda tu nema nikakvih problema. Ako se taj izborni predmet bira u nekom taktičkom smislu šta će biti lakše, šta će biti teže, tu zaista nema pravila i mogu da kažem da nijedan test ni ove godine neće biti lak, ni jednostavan, da je to veliki izazov, tako da treba da posvete pažnju i odabiru trećeg. Evo i sami ste rekli, vremena ima, zbirke su tu. I nema razloga za stres. Samo... To je bilo nekad, a sad se prepričava. Kontinuirano učenje bez kampanjskog rada. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vaše vreme i što ste bili gost naših razglednica i naravno družit ćemo se još do same male mature. Hvala i vama.